kvadrata živite? 80. U 100. Trenutno sam beskućnik, zato što sam nešto prodala, ali mislim kupit i skromna sam tako da recimo do 30 kvadrata za nekoga samoga, to je već ozbiljni kvadrati su to. Znate li možda koliko je kvadrat? Mislim da se novogradnja sad negdje kreće do 7.000 eura po kvadratu. Ovisi, pretpostavljam, o lokaciji. I o lokaciji, ali mislim da je to došao nekakav standard u novogradnji. Ne znam točno, ali znam da je najskuplje u Hrvatskoj. Da je po kvadratu recimo 5.000 eura, tako je prosječno. Ako će neki se, kako bi rekla, mali stančić, ali za kuće i to sve veće naravno raste. Eto. Pa da, imate novogradnju koja vam ima tih, evo sad ako ste gledali tamo Ploče, tamo se prodavalo po 5 do 7.000 eura kvadrat. Imate neke uređene unutar zidina koje se prodaju po 10.000 eura kvadrat. Teško ćete gdje naći ispod 3.000, recimo na ovom gradskom području. Puno, malo? To je malo previše. Najveće, u Hrvatskoj baš preskupo. S obzirom na plaće i primanja. Tipično za Dubrovnik. Cijene nekretnina su visoke. Imam prijatelja iz Zagrebu, rekao da je po cijeni nekretnina slično kao ovdje, ali opet ovisi gdje ste, jeste li u centru ili naravno neđe sa strane. Drugačije je zato što gore je veći grad, pa vjerovatno i do toga. Mladi danas, ako bi htjeli kupiti neku nekretninu u Dubrovniku, recimo, malo teško. Jako teško, bome da je teško. Prvo je teško radi posla. Jer tako? Jer sve mladost koja pođe iz Dubrovnika na fakultet u Zagreb, 90% se ne vraća u Dubrovnik jer nema posla. Koliko završi fakultet, nema posla u gradu. U gradu ima posla za konobare, kuhare, ovo u ugostiteljstvu ili što je i ništa drugo. Moji prijatelji, a većinom svi su ili na faksu ili većinom Zagreb. Mladima pogotovo je teško. Pa ja ne vidim računicu. Ako imate plaću, evo računajte evo, da vam je najmanje što sam rekao 3.000 eura kvadrat, pa koliko vam to treba biti plaća, eto 2 ljudi, nema šanse. A sad, da idemo celit se od svojih, ne znam, teško jako, bez ičije pomoći. Neko ko ima normalnu plaću za kupnju, dobro, kupuju stranci koji imaju novaca i tako. Mic po mic, pa će nas biti sve manje i dobro, tako. Ne da Bog da taj turizam stane, ja ne znam što bi bilo od Dubrovnika.